Ida nga rin irugi nga iba sa neto'y lagip tinapalabas ni pagayam ting Feli ti Vican City, Lucosor. Sa gudahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, na duma-duma tilanga ti dana ti biag iti tunggal paraswa. Ada nalinteg, ada kilo-kilo, ada lasong-lasong, ada narokop, kana damat nalagda. Ada paset na nga naragsak, ada mat paset na nga naliday, ken napnuan iti panagsakaba. Manong Nemi siyak ni Feli ti Vican City, Lucosor. May sagmat ka lagi tinaraway nga dumdungeg. Unang bibuhay ito na ito nga sikat nga programa lagi tinapalabas. Nagabagsurat ak takayat kumot nga iburay dito ipakasalita kat namnamayik nga damat may batik nga adal. Liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Kadagin ipadak nga magpaglagip tinapalabas. Kasto'y mga rod Manong Nemi nga rugihat tiag lagip tinapalabas. Namayag basitan nga nakaturog na ginido ang anak mi, da Mercy kini Junior, ngagpadpad nga dadapay lang iti elementarya Manong Nemi. Ini da mapasongadak nga dumtengen ni Rodel nga asawak. Naladaw namanen nga engkarahe ti ipaspasada na nga minibus nga bigan lawag, vice versa ti ruta na. Nairegap ko Manong Nemi ti iman manage kong karinterya anay sariping iti balay mi. Idi ba't damapang ko ilokatan ti asawak nga sumrekan iti balay mi. Laladaw ka man nga nagawid. Taore ko man sika ti nag-last trip ijay lawag. Nabay ka kumaitang si Mangpet. Takaw! Ha! Misuot ka di man ti pasabat mo kanya? Ah! Tanyo ko mga rod tinamnamay ng ipasabat ko kayong kaaber. Nasamngit nga isem, nga araw ko pang ka tinairot, nga agkang ka, agkak na ginibibig mo. Alawan, kasta ko mati aramidek, no saan ka nagbalbaliw. Nabanugak, kahit kung taginan na. Tanyo ko mati nakabanugam. Nabanug ka di unay, nga ag-drive. Uno, pud nung tipad-padamag na kanyak. Nga dagdagasam ka bawain. Nga na dyan nga babae tinakabanugam. Ti babaim. Saan nga pudno na ita? Alakit. Nasiyap nga dosa nga pudno. Hem no kas pagharikan ta pudno. Ha. Jack lamon. Nga papasamak. No kas pagharikan ta pudno nga dan sa bali ka babae ti biyak mo. Jack lamon no anyar papasamak. Jack kahit ti masaktan Rodel. Jack kahit nga awan to na pulos ti mariknak nga ayat keng ka. Amo mga ipatpatig ka unay-unay. Di pulos kayat idi dapapaki ni mama. Kaya nagdikabsat ko nga sikat ti ayatek. Kaya pakiasawaak. Gabo ka dito pobre kami? Kaya baknang kayo kasta? Masapul nga anugutim dita. Gabo ti saputpud no? Saan idi nga kayat dapapaki ni mama kaya nagdikabsat ko nga sikat pakiasawaak? Gabo tapod no nga pobre kayo. Ngam gabo ti patpatig ka unay-unay. Inlaban ko't panagayat ko kayong Rodel. Kinakayat ko nga laksidendak nga anak kan kabsat. Idi tadan, idi tiyan ko ni Mercy nga anak ta. Ngimti agnam ay ti sidong da. Kan mangituloy, amang ipaay, tinaran niya kamasakbaya. Peli rabi una yan. Kahit kung tagin na, masabag tumanag nga agring mabigat. Denggan na Rodel. Diakon kayat ibabagat kang ka. Ana? Diakon kayat nga ipabigat ti amin ko nak. Diakon ipalagip pay kang ka ti amin. Diakton kayat nga ulitan digiti kayat kong ibagak kang kaita. Amo Fel, awan ti amo ka problema tay. Adda. Ngam ti di mo lakayat gandugutan. 5 maysan ti panagayat mo kanya Rodel.
Sana nakas idi. Apay, nagkupas ka din ti pintas ken banglok ita? Tadnan duwang anak ta? Feli, hamong ka di. Nga ti kinapusaksak ko ti mga isa kang grunahan nga salsalwadat. Tadyak kahit nga dahil ito'y tirasun tapno isukat nak, uno pasukutan nak. Ngam nabayagan nga 5 miis ka, Rodel. No saanin nga siya ti mangkulding kang ka, awanin ti mapasamak. Kad no adaman mapasamak, manlaw unay nga mapilpilit ka. Isuma, kaya't kunti mamati. Kaya't kunti mamati nga dan sa bali nga babae ti biyak mo. Awang ko nakbayat! Aming-aming nga isudat patsem. Ha? Api saan lat nga siyak kuman ti patsem. No awan ko awan-awan. Ngim uri no awan ti manggibaga. Ngim nabayagan na madmadlaw ko nga da. At dalaki di awan! Manong nemi bimara dito nga salitaan. Naging gabi malait manong nemi ti anak ko nga inauna ni Mercy. Mami, Daddy, what's wrong? Awan anak, adalang pagsasalita mi kini mamim. Agsubli ka ni silad mo, kaya tuloy mo tumaturog na. Tahain ka matin maturog kini mamim. Sige na anak, agsubli ka ni silad mo. Manong nemi bimara data nga pa nagsinupi at mi iti asawa ka ni Rodel. Ini tamaladaw nga dumteng manipod iti panagpasada na iti minibus. Kaya iti panang ibagak galim mami isa ni Sona kaya iti panang ipapilit kung adda babae na naman pa ipapilit na nga awan. Nakariing manong nemi dagidanak mi kit bimalaet ni Mercy. Kaya mimbilin ti asawa k manong. Ngagsublin iti salad na. Nagtungpal nga rod manong nemi ti nauna nga anak mi ilinto tapinanawak latan ti asawa kiti salas ket siyempre kakon iti silad mi. Kaya dito'y manong nemi ay tuloy ko lahing tinagsangit uwan nagtugawak iti dua nagtugawak ket dua nga imak tinang sarapay ti rupak nga nagdumog ket pinalubusak lahing di pa nagsangit ko. Di pa nagsangit ti kaungak. Nga bulon tinak. Panagkararag iti Diyos. Diyos ko. No ani aman ti mapasama kiti masakbayan. Italek ko ka na kayo ti amin. Asaan ko mapasama at nagparparik na kaniya. Dahil ti kanito nga masaktanak. Ang mga namoyin pinsan nga mapukaw ti panagayat ko iti asawak. Kadawan ti sabali akang runahan nga maapektaran no saan nga nagitiduwang anak mi. Ba nagadyak kayat nga maaramid. Ba nagadyak kayat nga mairaman dangag sagaba. Gadyak kayat amarak-karak ti pamilya mi ti asawak Diyos ko. So ano anyaman tagparparig na kanyak kat saan ko mahapod no. Saan ko mga pud mo napatasakit din tinagsagaba. Abo nga ti kinarugso kinarukop mi kini Rodel. Adada nga pinagturay ko tumandar ti pusok ngem dagiti patigmaan da papaki ni mama. Nagbasbasak pa lang iti ti kolehiyo. Nga madan relasyon mi kini Rodel iti dikudan nga pacheck nga di da kayat isuna. Tamay salayang idi nga magkipaspasada iti tricycle. Kaya di maamuanda nga masikukak. Ani Rodel tinakasikog kanyak. Pinagpili-pili dat. Kaya ni Rodel ti pinili. Kaya nagsagabak ti adong arigat. Ngam nagan-anusak gapati patpatig ko unay-unay ni Rodel. Mami? Mami? Ay, Mercy anak. Apin nga rimor ka man yung tasel mo. May kape dito silad ko. Una silad may kini dadim. Ha? Nagsubli ka dito silad mo, anak? Nakariingak man, Kit gabota nakasilaw pa lang iti salas. Isa ka rin marak, kit adda ka palaang.
Ha? Ti amo ka dadak ti silid mi kini dadim. Ala, ni mami, hanamon ti mapaspasama. At dakad to'y salas ka na bating agsangsangit ka. Abay ngamin. Awan anak. Sige na anak. Awan, umay kang tutulod ka silad mo. Sakto matan mapan di silad mi kini dadim. Intan? Umay kan. Intulod ko nga rod ti anak ko iti silad na manunay mi ngaming gawid na. Iti panawak ko man. Mami, ibang kumoti pudpud no. Anak, dalagi di problema yung kini daddy. Mabalin ka di nga mamuak, please. Please mami, kahit kong umamon. Nagbalin nga makulit ni Mercy nga anak ko manunimi. Gabota, di na kayat nga pumanaw. Diyak kaya di na kayat na panawag isunid silad na. Damdamagan na manunimi no anya ti problema. Kahit nakanumamuan. Anak, diyak kaya ta may ramramang kayo kinading mo. Analgy nang ko. Nga da babae ni daddy. Kahit nakading asawen, nga da sa baling asawa na. Adapay kapsat mi kini Junior, nga putot na iti sa bali, kasta ka di mami. Dahil ta ti bagbagada. Kaniso nagparparik na kanya anak. Kaniso ti bunga, ti madmadlaw ko kenkwana. Inupod naman dahil ta anak. Diyak lagi di kabaylan pa eh. Ngay laban ti panagayat ko kini daddy mo. Mami, inlaban ko idin. Kinaykayat ko nga linaksiddak na lulo kinilulam. Simang pwede kinibalay da daddy idyabatak. Sinurusurok dagiti trabaho nga Jack Pulos amo iti. Dagiti trabaho tiyo nagtibalay, tiagluto, tiagdalos, ken tiaglaba. Inananusak ti adong arigat. Kanidita, naipas ngay kan. Balbaliw nga, imay kami nagpakawan kada lulo, kinilulam, kanigdikapsat ko. Kat, pinakawan da kami. Nga? Pinakawan da kayo matlaing? Pinagkarida ni dadim, nga saan nakto nga saksaktan. Nga masapol nga sa lukag isuna. Anya nga rod iditi imo na nga trabaho ni daddy, mami? Ingatangan di tricycle ngay pasada na. Isuda. Lalulom. Lulam. Kadigdikapsat ko ti nakaamo ti nagastos ti panagkasarmi iti simbahan. Isuda ti nangigastos ti panakay patakder ti balay tayo ita. Kanisuda tinangtad ti puunak ito nga adda ita karinderya nga iman-manage ko. Aging ka nga manipod iti tricycle. Inggatangan da ni daddy iti minibus nga iso ita ti paspasada na. Ni, awan man ti problema. Awan ti problema ta naganar ti karinderya tayo. Kaya nagagitmit ni daddy nga pasada ti minibus. Adda kurong-kurong tayo, na? Kurong-kurong? Na kurong-kurong ay bagbagam. Ay, hanggayam, ada ornong tayo nga kwarta, iti bangko ko na kuma. Kaya nadamat lata, daan ti kini uncle, iti abroad. Nga nakasagana nga, mangtulong ka na tayo. Uwen, pudno ti ko naman anak. Iso nga awang ko mati problema. Awan ti problema ng pinansyal labanan. Kasano na pudno nga da sa bali nga pamilya ni dadim. Diyak kaya ti masaktan. Tayo ka nito nga nasaktan lang ni dadim. Mapukaw umenten ti padagayat ko kenkwana. Awan tumenten ti ayat anasken nga ilaban ko kenkwana. Danto lulo kinilulam ti kang runahan nga mangpapanaw kini dadim. Agsubli suna ti kinakurapay.
Saan na nga maalat ti minibus ta siya tinainagan nga operator na. Agbalinto man nga nakapimpiman ni dadim. Ba nagadyak kumakayat ang mabalin. Ba nagadyak kayat lumahang lumabalin. Diyak kayat ang manakarak ti pamilya tayo anak. Diyak kayat. Gabutawan ti sa bali nga maapektaran no saan nga da kayo kini ating mo. Da kayo laki di kini junior ti kang runan nga maapektaran iti kanito. Ngagsina kami kini dadim. Da kayo laki di ti maapektaran. Oen manong nemi nakalawlawag tinak pa nang ilawlawag kini Mercy no anya di kiti napaspasamak idi napalabas. No kasano kami nga nagkarelasyon kini Rodel, no kasano nga inlaban ko't panagayat ko kayang kuwana. No kasano nga linaksidak, no kasano nga pinakawanda kami, no kasano nga sinuportaran da ti panagbiag mi. No labsak tag sa okit amin inted da. Rimang ay ti biag mi. Nga man niya tinapasamak ti agdamang idi. Uwain manong nemi. Inarakop nak ti anak ko. Nagbinuyog kami. Inarakop nak ti anak ko manong nemi. Agpadpada kami ngagsangsangit. Inipaset na ngajaklaki di kaya at manakarak ti pamilya mi. Gabuta, isudalaki di nga kabsat ti kang runaan nga maapektaran no kas pagarikan. Ubing pa'y manong nemi ni Mercy ngam nalawag una yan ang maawatan na ti kahit asawen na kitinlawlawag ko kenkuana. Galing-galing na manong nemi nga tulungan na nga mangilaw dawat iti na marso nga sabi ko ma tasaan nga mapasamak ti ba nakarakarak ti pamilya. Ngam nagsaem manong nemi. Nagsaem day nga paset ti biyagbi. Tay tilikodan nga di mi kumakayat ang mapasamak nga misumet din na ikari nga mapasamak. Takal pa sa laing ti makalawas kadi din na udi nga panagsarita mi iti asawak. Limtawen ti kinapudno. Ni papa ang mismo manunemi tinakadoktal iti dayta kinapudno. Mas dawak na dinteng ni papa nga iso tinang maneho iti paspasada ni Rodel nga minibus. Ken makapungpungtot ni papa nga imay nagipulong kaniya. Diablo! Papa? Diablo na diyang asawang peli. Dahil ti ko nam nga ita. Dahil ti ko nam ita nga di nakanto maiturid nga saktan dahil diyang nga diablo. Papa? Kasla nakaraman nga baed ti diablo nga lalaki. Pimintas layang basit ti biyag na. Maaramid ng tagbabae. Ganyan ngamin napasamak papa. Aday din may dandanon kanyak. Aday din may dandanon kanyak nga ada sa bali nga babae ti asawam. Pinasiputa kisuna. Pinasiim ko. Kita itay laeng. Ha? Itay laeng. Paunayin. Itay laeng nga papaamuda kanyak ti asawam. Kadaday ti balay ti dyan nga babae ti ili nga magsigal. Hanya na kunayo? Ay di mo kayo di maawatan ti kunak. Itay laing nga pakaamuda nga ti asawam kat adda iti balay day dyan nga babae iti magsigal. Kat napana ka mismo. Ano? Naaktok ida. Nagsalsalita iti day dyan nga babae nga karkargain ti asawam. Papa, pintasin nyo ko mga ilawlawag ti amin. Tapos ang kanina pintas pa ng ilawlawag ko? Impakamuta kanyak nga day dyan nalaeng nga jablong asawang nga ni Rodel kat aday suna iti balay iti babae na iti magsinggal na panak a mismo kat naduktalak nga talagang aday babae nga adda karkargaan na nga idnam nga bulan nga asikog na. Ano ya? Adda pa yung putot na? Inanugot na nga mismo kanyak. Ay suda ka rin nga babae kat adda relasyon da. Nga adda pa yung anak da. Nga uba. Di asawa na. Saan na nga sikog? Saan lang nga sikog? Adda pa yung adda anak na. Sa pala masikog. Anya? Ni papamit. Kat pudumat. Adda saksaklutin na nga o maladaga nga anak da. Kat nujak pampanutin nga o anak ti lugar itay. Ang jablo. Kino adda kung mapaltog ko itay. Napaltog ak kumanday dyan nga jablong asawam.
So nga tinaramid ko, inalak kang kuha na titulbek ti minibus. Kaya ibagak nga saan laingin nga pagpakita dito ay. Talaga papatayak ng pakita. Saan? Saan na po nung na papasaan? Ano nga saan? Iso tipod no? Saan nga mabaling nga marakrak ti pamilya mi papa? Nga pa ito nung mapasamak nita, ti duha nga pukuyo ti kang runaan nga maapektaran. Tanya ko nga rin kahit mo mapasamak kita. Ha? Tanya nga rin kahit mo mapasamak. Ha? Agtultuloy nga saktan na kada dyan nga Rodel? Agtultuloy nga sumang petisuna dito ay tapno. Saan nga makuna nga marakrak ti pamilya yo? Ay item palaing na jay? Ay item ka di palang ti kaskeng kwa na? Nga manipo di kinakurapay na. Kat inya untay isunay tirigat. Kinawasan tayo kalpasan na. Hinaramid na di bang lipot keng ka? Tas saan ka di nga nasakit keng ka? Tinaramid na dyan nga jablo? Nasakit papa. Nakasaksakit. Kinapudno na kitwinarni nga kidin ni Rodel. Himbaga ken kuhana nga iti kanito nga saktan na kitawan ton ti mariknak nga ayat ken kuhana anas ken nga ilabon ko kada kayo. Ngam dagiti anak ko papa. Dagiti apo ko yo. Iso dati kang runahan nga maapektaran. Iso nung mabalil ako mapapagit saan nga marakrak ti pamilya mi. Saan ko ba papa? Saan ko ma? Uwain manong nemi saan ko ma marakrak ti pamilya mi ko na. Ngimi sumit at talaga tinaikari nga mapasama. Tanapukaw idin nga namin pinsan ti ayat nga mariknak iti asawak. Idi madugtala kun ti kinapudno. Nga adda babae na. Nga adda pahen putot na keng kuwana. Nagsakit. Nakasaksakit nga talaga manunem. At galpasan ti talo nga aldaw ken duwa nga rabii asaan nga nakita digiti anak ko ti Amada. Nagdamag ni Mercy kanyak. Nairan na nga Sabado ket awan ti klase da ngagkapsat. May dimano ni Suna dito karinderya. Mami? Anak. Busy ka di? Saan mo tanak? Tasamit unang nga ado digiti nga customer. Dito yung manlata counter no ko isut ayan ko. Sabi ka di anak. Ni mami daddy. Ay, maligtad. Si anak ko na ya. Kahit ang sala ka pag-isaman, pagkatawain. Sorry. Ni daddy mami ko na kuma. Sabi nga jakmatin makitkita ni daddy. Nakagarahilatan di minibas tayo. Nga maumit isuna. Mercy anak. Apay mami. Rumbing ka din ilimad yung kada kaming kiniading ko. Noon niya at mapaspasamak mami. Anak. Inta dito balay. Saan nga dito ipagsalitaan da. LB. Ay ma'am. Dabit inakarami din dito balay. Si kabay lang nakuha makamu dito counter. When ma'am. Umay ka na anak. Dito balay. Isot pagsalitaan da. Di makastrag kami ni tibalay mi manon na mi narakop ko ti arak ko. Narakop ko manon na mi. Ni Mercy, nga anak ko mga inauna mano. Intuloy na magtan tinagsangit. Mami, kahit na nga di ka lang sa awin ng awanin ni daddy. Pinanawan na tayo ni daddy. Pinapanaw yun ni daddy. Saan ko nga pinapanaw anak? Ni Grandfam, ni Lolo mismo tinakadugtal kay ni Dadim, iti balay ti sabali nga babae ti biyag na nga dapayin anak da. Anya? Kaya nanugod na nga mismo nga da relasyon da. Kaya inala ni Grandfam, titulbek ti minibus, ngayon tinangyawi dito eh. Manipod mo ti din. Saan nga si Maksan patpay ni Dadim? Isang nga rolin. Gabat ay bilin ni Grandpa. Nga saarin nga pagpakita ni daddy dito ikasta. Anak, kahit na nga di nga sawan mami. Nasa minto nang makikita pa ni daddy. Nga patpatagan ti sa bali nga pamilya na. Ngam di tayo. Kasta ka di. Sana tayo na kayat ni daddy. Kayat nanti sa bali nga anak na. Kaya sa bali nga asawa na kasta ka di mami. Mabali na kasta anak.
Tano at ako mapailaing pateg tayo keng kuana. Ore no imbilin ni grandpam asaarin nga agawawid ditoy. Masapol kumalata nga agawid tapno ipanagnak na nga dapat pateg tayo ngamiti sa bali nga pamilya na. Ngim talon nga aldaw nga sahanin nga nagawawid ni daddy manak. Talon nga aldaw. Mami, please. Anak, sapulin niyo kung man ni daddy kahit pagawidan niyo ni Suna. Anak, pangasi mami, sapulin ni daddy kahit ibagam nga gawidan. Pagawidan mo ni daddy mami, pagawidan mo. Uwain manong naimikid-kid dawan ti anak ko nga ni Mercy nga mapangkaw ka sa pulen kat pagawid akon ti amanan. Awan hindi ti amok nga ibaga iti dayta nga managpagpakaasi ti anak ko. Masya nakangkuana. Tamok, luan niya tirik na ti maysa nga anak nga mamukawan ti maysa nga ama. Ngam jakmet nga rod kayat nga mapan na sukunen ti asawak. Tumukno sa dilangit ti mariknak agura kangkuana. Nasakit para kanyak tinaramid naman. Mami, please. Please, mami. Please, mami. Wala no. Ingka sa punin ni daddy kat pagawin mo ni daddy. Saan nga naskin nga mapantayo sa pulin, anak? No, kaya't ang tagawid. Agawid lata. Kagurayo ka din ni daddy, mami. Tumukno sa dilangit. Sa nga sinsinan tinaramid na. Itilikodan nga napudnot pa nagayat ko yung kuhana. Itilikodan nga ilablaban ko na itang ayat. Tatalaga nga sanda kayat idi isuna para kanina. Inawat da. Inawat naman tayong isuna. Taamo da kit saan na nga ramidan kanyak ti kastoy. Hagasi manak manipod ni kinakorapay. Apa nagbiagda. Inyaon mi ni dadim ti kinarigat. Nakalakam lang di ti kinanamay. Nakaigam lang iti nalabon nga basit a kwarta. Inarabid nanti ng lipot kanyak kagurgura kisuna. Siguro kadyak mapakawan. No mayagpakawan. Ngimjakon maawat pa'y. Mapakawan ko ngimjakon maawat pa'y nga akasasawag. Santo lagi din anak. Sano kami nga rin kini Junior mami. Mapukawang kami ti daddy. Sa minton nga makit-kita. Kan makaden napay ni daddy. Kasano kami nga roden nga gabsat, mami. Kasano kami nga roden lalaman. Inarakop ko ti anak ko manong nemi. Awan manan ti amok. Nga ibaga kadagita nga sa lutsud na. Adadan nga masya na kangkuana. Kadakuada. Kadagaboy ti dayta. Yung karigata kapinalag antirik na. Anak, urayan tayong agawid ni daddy. Ngayon kasano na saan nga agawid, mami? Awan ti maaramid tayo. Taorin no kaya tayong agawid no dinamatan kayat ti agawid. Kayat na nga sawen nga saan na tayon nga ipatpatigpay. Saan tayon nga napatigpay kang kuana. Kayat nga sawen nga ono kuan ti daddy mi. Sursurwen yun nga lipati ni Sona. Ngay bilang yung anatayan ti amayo. Masyanak. Masyanak kada kayo kini Junior anak. Ngimawan ti maaramid ko no talaga nga sahanan nga agawid pa ni daddy yo. Awan ti maaramid ko no napatpatag ti sa baling nga pamilya nang imito daw. Iti da tayo. Kada ito na sakit una nga parte na anak. Awan ti amo ka nagkurkuranga kini daddy yo. Awan ti amo ka nagbasulak keng kuana. Ngimapay nga inaramid na ka na tayo ti kastoy. Hapay. Naapektaran ti ba nagbasa di giniduang anak ko iti kaawan ti amada manong. Di da maipasnek nga si kasuwen da iti lesson da. Langrunan da homework da. Mas asyanak iti kinalayday da. Kadadada kagurak ti asawak gabot iti dayto nga inaramid naman. Duan nga lawas nga dimin napasangpet ni Rodel manong name. Uwen. Duan nga lawas nga sa amin napasangpet. Kaya di may sa nga malem nairana nga awanak iti karinderya taad na pangko inala iti balay mi. Iti rumuharak ko man nasabat kumatin ni Rodel. Iti pa nakakelaat ko. Kasladya ka muno anya taramidak kani bagag ken kuana. Baka warin na kumafeli. Mangasib. Nailiw anak, nasulisugak. Diya ka mo tinaramid ko.
Ejak pinanunot no anya ti pagtungpalan ti amin. So nga pakawanan ako ma. Pang-asim. Ayop ka! Pili, pang-asim pakawanan ako ma. Anda pa'y ropam ngumay dito. Ayop ka! Ayop ka! Manong Nemi tinong patungpak. Uwen, tinong patungpak ti asawa. Sige, Peli. Aramidan ti kahit mo. Nga ba nang dusa kanyak? Itayak ti rupak, itayak ti bagik. Nakasaganak ngaglakaam ni ti dusa. Di panagadusak. Nga mayan natop tinaramid ko na kilabasol ka. Di ka to pulos mapakawan. Sinaktan na. Nakasaksakit para kanyak tinaramid mo, Rodel. Awan tiyan mo ka nagkurangag ken ka, awan tiyan mo ka nagbasulak ken ka, inayat kay tinapudno unay, nga ba niya tinaramid mo? Anya? Iso nga get out. Get out! Di ka kayat nga makita, get out! Pakawarin na ko mga hasib, mga warin na get out! Induron-duron ko manong naming, induron-duron ko kit inulit-ulit kong imbaga, get out! Kat saan ka doon nagsubsublipay? Di ka pulos mapakawan. Saan ka nga ba't patay? Kagurgura ka! Get out! Huwen manong nemi kasjay ti eksena, idi tadumteng ni Rodel nga umayag pakawan. Tinong patungpak kaninduro-duron ko manong nemi. Kadya kong pinanunot doon niya ti sa uwen na ginitao nga makabuya ka na kami. Basta tumukno sa dilangit ni Gorak ken kuana. Uwen manong namin jak na kontrol tirik nak ket impeksak tinalaos apong tutkoy ti dayta panagkita mi ken ni Rodel. Kaya di taadan ni Rodel iti ruwar iti balay mi indergeb kon ngentrang katiri daw. Nagsangsangit ak manong nemi ket na iturturog ko dayta panagsangsangit ko ken panagkarkararag ko. Idi makariingak adda ni Mercy iso da kini Junior iti sibay ko. Na idi matmatak tilangada kalagpakpakaasi dagiti matada. Mami, Mercy, Junior. Mami, kunam idi nga nun lagi di tagpakawan ni Daddy ket pakawan ni Suna saan ka di? Anak, saan nga pimano ni Daddy? Nasangpetan mi kini Junior dita sangot di balay tayo. Nagpagpakawan ka na kami. Nagpagpakawan ka no ka na kayo hindi yung pinakawan. Hindi yung kano kayat nga makita isuna. Mami, inkari ni Daddy ka na kami kini Junior. Nga isina na nakailiwanan na nga babae. Nga di nanton unulitan tinaramid na. Saan to ka nun, Mami? Bunga ti ba nakabiglak tinaramid ko itay anak. Isong gabutin na lao sa pungtot ko. Mapakawan ko isuna ngimsang ko basta maawat manen. Dito na balay. Mabali na tagawid. Agna editoy. Gapo ka na kayo. Ipagpagapok ka na kayo, Mercy. Junior. Ngayon no pasublik manin ti dati nga panagayat kan panagtalik ko ken ko ana jak may ikari nga may pasublik. Jak may ikari. Kabato saan ngamin nga sinsinan tinaramid ti amayo. Ngem da pa kini mama agraman digri kakabsat ko tinagprotesta. Iti parang pasangbay kumanin iti asawak manong. Saan nga mabalin? Papa, saan nga mabalin, Fel? Pa, ipagpagabuyo kong makarig ni apo ko yun. Saan nga gapo kanyak ti panang pasangbay ko kini Rodel. Do ti ket gapo karig ni duwang anak mi. Amo ka maawatan nyo ti kahit kung sawin, Papa. Ay, makasalamat latan agam kasta ka dilatan ti kalakana? Kalakati amin? Nga gapo ka nagitubing. Iso nga pinasangbay mo manin dahil nga jablo nga asawam. Kaya na nga pakawanek ti amada, pinakawang kumet. Ngam saan kun nga maawat pa iti pusok. Kasla jakpat yun nga agsublin tupay, Papa. Jakpat yun nga agsublin tupay ti dati. Nga panagayit ko ken panagtalik ko ken kuan. Ah! Jablo kayo no kasta. Ha, nagbidot kayo din. Kadyak kayat nagbidot ka manan. Pa, please, ulitek. Nagini ko maapu ko yun.
kang runaan nga pagingagapuan nyo ti amin. Dagiti apu ko yung kuma. Ipagpagapuyo ko makarigiti apu ko yung mama. Papa, please. Diya kaya't nga mapukaw dati amada itilikudan ti kasdyan hinaramin na. Kabuta para kada ko hadakit patyanda nga sa Anton nga ulitan pa ni Rodel tinaramid na. Kat sabi ko ma, takastat di papasamak papa. Sabi ko ma, inanugot matlayang ni papa manon na nga mi ti kondisyon. Nga saan nga isupay ti mga ipasada iti minibus. Tulungan na kanulatan iti karinderya tanalaing matiso nga agluto. Langrura ti sinanglaw dito vegan. Kahit kasta nga ron tinapasamak. Nanayunan ti kaado di kiti customer misi pun idi taadda ni Rodel nga ison ti kusinero. Nagsubli ti kinaragsak da kita nagkumanong nangruna ta. Ti anyaman nga oras ket makita dati amada. Sana kas idi arabiila nga ruden ket awampay ni Rodel. Kaditi agsapa wan manon nemi. Kaditi agsapa makapalo to ni Rodel. Ba't maturog to pa lang nukwa takiti anak ni. So ang kasla na pinpindasan di kastoy nga sitwasyon. Manipod met idin manon nemi ket saan kami nga nagkaskasiled iti asawak. Nupay araramida naman iti kasla mangar-arim kanya. Honey? Amo ka di kape, nagkape, isogin te blanca. Sana ka sa pulang itang planak. Kanamin anon ng bagakin ka, nga di nakawawagan ti honey. I love you, honey. Namuna ta ulitan lang. Di ba kadamot sao? Jack kayat nga awagan nak ti honey. Pakawanan na ko. I love you, honey. Kit na tong pahin kakait mo. Nois na pakaragsakam. Itayak ti magik. Itayak ti rupak. Panawan na. Api nga may masinig ka. Kit di ka kasapulan. Nanusak ti amin, Feli. Kasi ko na akong nakasagana nga mag-aglak-am ti anyaman na panangdusam kanya. Nagdardaralat na ti pusok na sinugat mo, Rodel. Ken kanayon lang nga mariknak ti saem ken utot na nangruna no makita ka. Iso nga di lamang balin nga di nakasasidgan. Liklikam ti panakakita ken ka tapno. Saan nga dadang agburak ti darak tapno di adada nga mariknak ti sakit gapon ti daramid mo. Sige, Beli. Nagsubli akong ti postok. Inumam ko man din tinimpla ka kape para kang ka ket ni nabaosan. Panawang kape dito. Jack, kayat nga inuman ko nakitay manong naming Jack na pupuutan nga inalak ti kape nga tinimpla ti asawa ket inigup ko. Ta talagang itay pala nga makakapayak. Intultuloy lata ni Rodel tinangalukoy man yung tiriknak manong naming. Yan dakil ti pamatik manong naming. Nga no itultuloy ni Rodel ti kinasingpet na ket talaga nga dinanton ulitan pa tinaramid na agbabay. Apay kiti nga Jack mapasubli ti dati arik na keng kuana. Mapasublik to ngam Jack amo no inton kaano. Inton kaano. Dependen to manong nemi. Siguro kat dumteng to ti paset, ti biyag ko, ti biyag mi. Nga naikari apanawen para iti day nga paset, ti napalabas. Numanen umay ditoy dapapa ni mama kaniri kaabsat ko manong nemi. No idi kat saan nga mangmangan da papa iti karinderya. Dita, naira na nga mabisinda, nanganda. Kaya dinaydayo manong naimi ni papa, ti imas ti templa ti sinanglaw. Ay, tama naman akmod no ka ti sinanglaw yo. Sa balita? Ni Rodel ti nagbalinan ng kusinero, papa. Eh, iti jablo ang asawam. Nimat papa. Ay kita, lima mo magaya man di karinderya yo. Ori na da kami ti uneg, tawang kam ti highway. Dumanon lang ta ti agabot ti highway, papa. Umay da dumanon, sir. Eh, kita mga ta. Ay, susa. Ada do ti mapastrak yun. Ngam ti mapanagpasada na. Nasasayatan no saan nga agpasada na nga jablo ang asawam. Tama nga nagpasada man yan, baka no asuli sugto man ito sa baling babae. Hindi ta unay manong namitin daw dawat ko manin. Asabi ko man na talaga nga saan doon nga aramidan pahay ni Rodel ti amin. Iriag dama manong nami nagtultuloy iti negosyo mi iti asawa.
Nagtultuloy met lata tiragsak dagiti anak ko. Ken pas nagda nga nagbasa manong Nemi. Nagruritahan ta open manin manong. Face to face class manin. Kat iti ko kabig sa ti lockdown na kat siyempre kimapsot ti negosyo. Numampay makanti negosyo. Kat open lata ko maidi. Open ngagpeso ng basit digiti umay. Mangan mo no. Agasin ang lao. Ngam kada gito'y manin manong Nemi makitak manin ti progreso na. Kat kang kanayon ko daw at nga sapay ko. Tadumteng tumitlaing manin ti gundaway. Nga masursurok nga ipateg. Ken pasubrin iti pusok ti asawa. Noon tun ka nga dumteng deta. Amok manong dandanin. Pero yung arod manong Nemi ti pagkabuklan ti lagip ti napalabas ko. Adi mi malipatan. Ngada agyaman naglaunay, iti anos mo nga nangibasa kat sabi ko dadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, karigiti padami nga nakipaglagip tinapalabas. Tuoy nga agyaman nga pagayam mo, Feli, iti Vegan City, Ilocosur. Agyaman kang gamit, Feli, tingga pa ng ibura iti pagkasalita, umayk tuman, ramanak tuman, taimas kasi nang lawyo. Makadak nga ro din mapagayam ti pagayam yun ni manong yun Nemi Ruiz. Mga iba't bate akong tinembag nga oras kada kay aming nga sakapada. Babay na po.